lo dira choli ene peti ka lokele teno nyumon ene tika lokele diro a choli macho maruodi pene Johnny ene yeti ki kero onyo kidwon magamente tuero winyo dong gen ma anatika te wacho tie chel machalo Kazumo za Subuku ni ka ine winyo history pa Mega FM Lotina choli ene yegu beru ke kare maberu ping kago choyo gen makiluoni project proposal my kare magin go beru ping kago choyo project proposal gin mago timo ene yegu tiyo lega ma megge muchwalo bot gamente pa British kago wachi gene kimeti radio ni oben gang da okony dano mapajo meluongo lo tena matie lum we godug chen ka kuch udug pajo don ka yini neno jo machalo la chambelgi jo ma German gi ngagi ne e kar mago yaw tich e radio Mega gen mapira tek ena yono dug pajo program man me dug pajo maki biro le tieno mati lum ni a gudu gang ma bene polgi odugu gang ma imiri ma megi ma pegi ma ogia ma now ngo ma pier tek duon eni arati chwalo botcho awege wa maruodi jo matike duon ya choli dong ba ruodina radio eni pera tek bore choli mapelare tok radio eni tiyo chenne madet mapelare ka uno nene Buganda ti radio CBS ma radio enoni ke kalkwaro me Buganda ena ye doro wiye dok ena ye miyo tuero ki chik dok ena ye choyo lo tich ma ye dok lo tich ma ye lo tich te kwaro pa Buganda magin madong pira tek loyo ena ye cha weng wero ket mate kwaro pa Buganda pira tek kede bot gen Baganda eni te lokani ngo mi achiel wego ruodi beru ke kare me yaro te kwaro lo mugu bot dano mai te kwaro eni onyo lukin gang ma dano no acholi wego keru pa te kwaro beru tek pene duon gino yare kama laj dok program gi doro dugu yot mi ario kelo lonyo ikijeba pa kalkwaro maluka ke chene mano karo ke ye dong uno bene bal me mega tekge ke grupe monni gina di monni kachero kachono radio iwi gen ka kangi kachene ne dongi chamo gire kachungi ento dok bene umir wangeni pira tekni latina chuli ena ye dogo choyo ma eni lok pa Mega tek geni ono kongdong ke tiego la chien ento bene kita do char kwere koti uno ke kalkwara chuli bene dong tike kare me yupune maluke kiri ne ay kum lok eni makun no ke kalkwara chuli tiu ki duon latina chuli mai London mago choyo pi radio enini ki original concept unyo waraga wiyati malatiani utiyu kwere mechoyo pi radio eni kaki choyo waraga kitima touching
document enuni wero ke keru gin makiluoni court injunction iloko management man pa Radio Mega kaki kwanyo twero kibot gamente wiyati kadok ki kwanyo mukwon ki kwanyo twero kibot gamente giduoke kom bot ke kalkwaro kabene ki kwanyo twero ko kibot mego atek ki duogo ike kalkwaro unyo kilu kong mega tekge ke beru pinket ge ke winye kit maumir ke dor ke program ke kit maumir chenne man ma aki Radio Mega uti kere me konyo ke kalkwara choli kadong ke miyo ruot madit man me ke kalkwaro kong mia chel beru principal signatory pa Radio Mega ka enun yo time no kitiego gin makiluoni internal dispute unyo pero matie no i ot kadong ke riemo gamente okay unyo UBC ke riemo management pa UBC o maluke ke court kaki radio ni dong duwe ching dano so gin pe watero machalo gen tugu doka chuli tamu unrodi wa mauti kany kao tamu ko penyo tam ya nen wan mukena ni wiwa futie ma tie ma yama korea wiwa futie ma tuolo fudwa twero bedwa analyzing jami ma pat ento kit ma wajo nile tieno wa omegi wa kilo megi wa ya churi ena ye peki yeni ki yupki kadong yin kinani we tek duoni tek ni chitila mal ena ye yabu wa ni eni ti gambola eni ti konman eni kono timu ngo bal mogo matieno ene kitugo nyayo iye dugu malach mak weke di duoni ni wekpe dugang ilu dano ene kitugo waini ngeri vume ngeri wake mada jali kete mada utamani ene yede ngiyu jami weng nenba umegina kulumegina rodina tie jamme madano machalo la cho makai oi ruomoni ni metela wilo eni umieri tem ena ye kwan kinyano ngich mamegi maloke kike kweda ikum jamme mapol mapat on your topics mapol mapat so eni kelo irkero mengich matut ikum jami weng mano dano tuwer lokoge noi aki tela wore lokadini ilokate kwaro ilokum kwan ilokum yotkum ilokum fu ilokum lonyo ilokum jami maite ngom no miero wa ilokum history onyo jami mukarngich no mieri bet kingeji ye dong machalo kazo Moses Ubuku ani cha weng no atika timo research kum topics mapat wero ka ana amini wu analysis unyo amini wu lock mapat noko akwedo do hangeni lock matika lock ni tiki evidence peke chore ki lokata kumbedi watiki gen makiluoni the misuse of Media Act misuse of Media Act enuniti check maloka ke jami makarke wiyamo loka bayage video abayage church abayage ka iri choyo matoro check
onyokelo luoro e chuny gament me Uganda kitwero maki kakitwei. So kawa logo wan wang'iyo kit ma waboyo kere eno no bene wakayo kama watwero kayo ne oti winyo. So anafuoyo en yatamni loke obed mere strictly pilokum radio mega management. Afuoyo urodi ni actually weng mati forum man ni actually lives and land matters. Ubed mabe jijokamaro.